Pini ke ningkan ban lo la pen nili hanan kitun recipe ta la dakang sing tonic populo la hello last recipe lo nili hin pen 2023 aningkan ke. So hello everyone, welcome back to my another cooking vlog. So nali tum kada ko phanta nili chutun chodang recipe long nali tum kada ko phanta nangkelang don echi phan chuni rei lo la pen pini ke ningkan ban long last lo la pen pini ningkan ban long last a recipe nili na thana share pon ipo la bangke kang sama por hon ili adap prang ajo an sam dokok titi metidi la so an sam paso nang po anke la berik chutney ben chonang po anke chumi piglo ani solo ini luno na litum la chopono an pen hindi so chutney la sinon ni di la so recipe sinalo thana chi share pon ik por so non bangke keselam pon han le por ipon thuna la ni li pipon ke harsun han so la pipon lo la pen bok bok doji Kasi koson sige selama hindi la nilina thanang chesha pon ibom po ang tum tanang landun ibom tham apen kang sama por hut ke arni ke so long ini lun pen an ke cho basa ke jon hindi la so ning karong le ka prek arni atap ta chingtang pon bom po la pen ako an le chuji sale junji tala arni ke so long ini pon lun pen cho pon plong thidi la so ning karong mang la ka prek la si la so hut nili adap an sam pen ke cho pon aphan chutney salam pon do la so salam pon recipe sin pini nili na thana je share pon iglo so non bang ke salam pon thulo nang la pen lada hedi harsun ke lo kipidon la po to rob le kipidon kali la po sab lep chat chat se pidon le hedi athe mo athan cholong plong hedi la chumi pikji la sinon nili la son harsun ke lo bang hedi poeng peng pet pe se pidon lo la penang li tum la so recipe ke salam ke hedi la so chutney long ke harsun ke lo ong me ong le hedi la pen एकदम टेस्टी पिक ना तुम तला संचो बनाए था सोना नीली बनाए पन पम लो जो नीली हारसुन के लोग लपान के ओंग लो केन पन जो लाई था पहले दा हारसुन के era pidun po la penon नीली दो अन कॉपी पिमा के लेप जी के जो गुंजिया सिंग अंता dak se biya jorjo la ke bok bok हारसुन के air anke birik harsun ke lok hanso lan loki pimon jike anke ladak me na hormu dolang labanke jola helo la chini mana litum so la ke tok men thu di hemong se ke tok pon men thu so men thu sipini se lam pon po men thu recipe lo hai alam anke dry fresh chutney la se non ko son se lam pon man non la ina ho nil dak paspor na sap so pichom lo la pen la dak ke harsun ke lok se ke cheng ke fry cheng la pada dun pidun thulo harsun ke lok bang hedi penangan arnu office ni dia ko harsun ke bang pidun thule he la pen la har nu ada phikben han le hapu oson ta chelang pon bom la osu bang jui bom ti dei la pon na thu mas oson ta lang pon bom lo la pen on bang ke gas ami bang ke nili medium flame se bi pon hedi la pen la harsun ke birik harsun ke lok la hai arnu penang an sekring rang apisi ako nili baki kopi mai jong thui di hala pidun thu po sinon bang ke sekring rang lo ti di halai han anta la sela bok bang ta pidun po polo nili dak bok theni bak dobon ki pidun hedi theni bak do bok pidun la penang an pangjir po lason mix pami po ki cheng kup chek lang hedi dak nili mosola ke pidun ke matro inti pen tharmidan cholo pidun kapre mosola ke pidun de lo athe hala harsun hanso ke do koklo ti di pena da prang ke mosola chore ta heno amasila inti pen tharmi bange pidun lo ala pena ani wi lo ke kup chek lo la penili phan please pen comment box lo ang thanik tha nang le tu men thu chutney choma chu chema pen koson son se ke selam pon ma la chingki lo na message box lo la pen la bang ke kapania bang ta bang thwe lo non ha kroi kre de lo room pa jui pita hedi la sar bak dung sinon han bang ta ingwe pon po lo la pen la ingwe pa mi phodi aku kup thu chek pa mane ra phak nang po se ang bong olom la pu ma sap pu ingwe dun lo hedi la pen la pa men nang me ti di bok harsun ki air harsun ke lok la pai ta la sila ingwe et po aku kup thu chek pa hedi bok la hai pang jer na ko ji la sini li kup chek lo olom so ko la pen aku tholang thulo la pen bok la hai bang penang engjer lo la pen la dak birik paso dak se selami ponji me ti di birik ke wai ta pidun lo sitala birik du bang ta pidun lo hedi chowe chet long po nei plo me ti di jong se birik so se plo chowe chet lo e bhoivet se chode po me ti di masi birik bang sap su pidun lo asi nona bang ke main hormu bang ko pidun to pola bang ke menthu ke to comment hedi
jola sepi don lo menthu ketong menthu harsun kelau harsun ke er bok bok jola so chutney lo ada prang ansam ke chot ke lason chopono chumi piglo asi selam pon lo an ansam ane ada prang ansam tengai nang ni he nang litum ani chuho ba ruti chutney ke chuho tame lason birik sat soda ka chutney choponong lo plong te ekdom engho prang se titi matidi so lasi pini ma kinili chutney bengali tum lason tuntun o matidi bengali tum itun chudun long long lo lasi lason gitu na recipe sinili dang thana shisha pon iglo lapen nona han bang ke men po dak langdung dipin men se han nili pamen pon hidi langdung lu plonte la bang le ako kapre a gravy bang bekok po amasi nili bang hal sona gravy bang ke chuchi pial hedi lason jang thu pen kapamen aja hedi jang thu pen pamen nang po angke mosala lai ta color ta lang me opo langdung plonte color ako prek thu dak pamati di amasi non ke nili langdung dipin pen si kapamen pon lo gas me di bang pa bihek na po di pathe uplong te lake men me se kha kha de po ma si gas me di bang pa bihek pen situn pon lo la penon bang kedo ana hanta men pamelo ama si la pu pangjir pon ei meti di men thuba ama si samos pen engui pon bom lo jo aba non finally han mang ta men lo la hello men thu chutney ke la na tum an pen da chume ruti pen ta chume puri pen da chui me so non bang ke ni li na thana je sha pon yi pialo ni li men thu chutney ko son se ke selam pon ma la ke langdung de pin be se ni li selam pon lo la pen pini ningkan ban long pen ke pini hello last recipe lo la hello 2023 long kitun pon last recipe han lo So hello everyone, non ba gani gitu nahan tang thai lo. Apa nali tum tala son selam itha menthu hoda ki phi ke chu oluma didi so non ba ke chutney Bengali style Bengali tum chu chu son didi. Lasi la son si selam pono lasi nali thana na chi sha podi populo. Apa recipe ke hello ja. Hello. Hasila chutney bilik so dak ma didi lapen an logot choret pon chachene na i ma didi so lasi nili nali thanta na chesha pon iglo lapen nali tum jong se nili recipe ke lang nali ni nang dog dun plong te like comment subscribe and share bang na kuri pi ibek tha lapen nali tum kala son chutney chu salam ibek tha to tang te pini recipe pini video da sing ton ipo moko next recipe next video la ko chetam thik luna bye